palate ili Knežev dvor, sedište uprave nad Dubrovačkim republikom, je ova lepa palata renesansnog izgleda. Čitav stari Dubrovnik je rađen u baroknoj i renesansi. Dakle, renesansa dolazi iz Italije, zbog zajedničkih trgovačkih veza koje su imali Dubrovčani sa Italijanima, Fiorentincima pre svega i Mlečanima, dolazi do uticaja tih iz Italije i oni žele nešto tako da imaju za sebe, budući da su imali novca koji da plati. Naprimer, Michelozzo, Rafaelo stvaraju ovde u Dubrovniku. Dakle, oslikavajući oltare, gradeći, jel tako, ostavljajući. Onorfio Stakanova je napravio dve fontane iz Napulja inače. Ovo je mala Onorfijeva fontana, kasnije na kraju Straduna ćemo videti veliku Onorfijevu fontanu. Mi se sada nalazimo u hladu najpoznatije Dubrovačke crkve, to je crkva Svetog Vlaha. Sveti Vlah je zaštitnik Dubrovačke republike i grada Dubrovnika i dan danas. Pešta Svetog Vlaha je najveća pešta ovoga grada i sada je najlepše posjetiti ovaj grad, kao i kad su Dubrovačke ljetne igre, čuveni festival, još iz vremena stare Jugoslavije. Ispred same crkve stoji jedan stup. To je Rolandov stup ili stub viteza Rolanda. Naime, nekoliko desetina evropskih gradova svojim trgovima ovakav, gotovo identičan stub, on simboliše krstaše. Dakle, i napravljen je krajem 11. veka, kada su se krstaši vraćali, znači, iz Svete zemlje, koga je napravio i čim novcem je napravio ga je engleski kralj Richard glavni srce. Dakle, on je dao novac da se napravi taj Roland kao simbol za takve krstaša i njihovih ratnika. Rolandov stub prikazuje gostinsku strukturu jednog krstaškog ratnika, možete ga vidite, isti takav identičan se nalazi u Bratislavi. U Bratislavi imate samo Rolandov stub jeste na onom lepom malom trgu. Dakle, ovde se nalaze svi najvažniji objekti, pre svega Knežev dvor koji možete posjetiti, to je za one koji vole nešto da posjete, moja preporuka da se ugrade, da posjetite Knežev dvor, sjajna kolekcija nameštaja iz vremena 17. 18. i 19. veka, prostorije koje su koristile Veliko vijeće Republike se ovde nalazilo, sačinjavalo ga je 500 članova, dakle, slično kao u Fiorentini i Mletačkoj republici. Uprava nad Dubrovačkom republikom je bila veoma slična Fiorentinskoj i Mletačkoj upravi. Dakle, Veliko veće je izvršni organ i najvažniji organ. A knez ili rektor, predsednik Dubrovačke republike, kako god, knez Dubrovačkom, kako god zovu Knežev dvor, je bio samo figura, ukrasna figura, da bi imali tako centralnu figuru kao on je, kao taj koji je glavni odgovornik, međutim, on se bilo svega na mesec dana mandata. Što mislite, zašto? Da bi se izbjegla korupcija. Dakle, da ga vlast ne bi pokvarila, znali se mnogo više i mnogo bolje nego mi danas. Tokom tog jednomesečnog mandata nikada nije smeo da izaći iz palate. Bio je zatvorenik, tako da niko nije ni želeo da ima tu titulu mani, ovako kao član Velikog vijeća već mogu da imam neke pristupe fondovima raznim, pa da se borim za nečija prava, jer tako pre svega u drugim trgovačkim kolonijama, poput Mletačke republike, Fiorentine ili Carigrada, ili u srpskim zemljama, otomanskim zemljama, gde su Dubrovčani redom imali svoje dubrovačke kolonije. Dubrovačke kolonije su nalazili u Kruševsku, u vreme cara Lazara, pre same, znači Kosovske bitke, Dubrovačke kolonije u Nišu, u Beogradu, dakle Dubrovčani su gradili delove grada i odatle su trgovali, znači imali su besečari, službe su im borili to. Šta mislite kako? A vlast, naravno, tako drugačiji u srednjem veku nego ovom zadeni. Nešto slično i mi dan danas kada i to smo se ugledali i na Dubrovčane, Mlečane, Fiorentinske i koje god druge ljude. Dakle, koristimo se istim tim motivima i tako su Dubrovčani dolazili do tih privilegija, zahvaljujući tim privilegijama, ogromna bogatstva. I naravno da je svaki od njih, kao da je u rekli Srbiji, hteo da ima kuću lepšu i bolju od 100.000 i više. Visina je bila regulisana zakonska norma, ne sme da se remeti gabarit, najviši objekat ovog mora da bude, znači, kupola katedrala. Ovo je katedrala, glavna rimokatolička crkva, iako je Dubrovčanima ili ja se Vlaha, znači ovo je glavna katedralna crkva, središte biskupa Dubrovačkog, znači je središte i samog biskupa. Iza katedrala jedna lepa mala pjaca, gde vam preporučujem slobodno vreme da ćete da jedete, jeftinije nego ovde. A ovde se možete krepati. Tu se možete ukrepiti, malo gradska kafana koja je fantastična ministra, ovo je neverovatno. Fantastično je, interijer je urađen, da, ministra da vidite. Idemo sada polako ka našem drugom mestu, da smo stati s Stradunom.